الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من عباده وخليله، نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وقد أدى الأمانة وقد نصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبب عظيم لتنفيس الكروب وتفريج الدوائق وبسط الأرزاق وحلول الأمن، كما قال رب العزة في كتابه المحكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ingkatan pupudjihan sasanglitan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta insasuko nangangaku beriman pa Allah ta'ala, in masih siya kewajiban, in masih siya kewajiban tumukbal pagsarang sukul pa Allah ta'ala. Pagsarang sukul hasabab wala naman masih himugna in pagpabusin Allah ta'ala sin ni'mat kabuhi nahinang tiranan yari kita niyo na inumpong habay sin Allah ta'ala. Salawatiran salam panabi pilihan panghusin katan karasulan amunain Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, danain katan sahabat niya, iban nasin katan ahli niya, iban nasin katan magad hapamandu iban nasin manhaj niya.
Diyan niya mga jamaah, in sahabat sin Rasul Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Amo in sahabat garandilan, sahabat lando in panday niya magpaham sin halal iwan sin haram. Hingga biyantog siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kariwayat sin Imam Abu Nuaim hakitab niya Hilyatul Awliya dan kan Anas in aghi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamu ummati bil halal wal haram Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. In sabda sin Nabi, hawakto niya sipat kato, biyantog kato, in sahabat, pagtawagon Muadh ibn Jabal, in agisin Rasul, sa ingat-ingat danya ummat ko, magpaham sin parkala halal, at tawakan parkala haram, ay bima'na hukuman, amo na yung pagnganan Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Sakali, in Muadh ibn Jabal, nakaminsan baran niya suyuyan kita niyo sin Muadh, sin parakala jimatu iwan nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na hadith, hariwayat sin Imam At-Tirmidhi din kan Muadh, in aghisin Muadh radiyallahu ta'ala anhu, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fa asbahtu yawman qariban minhu sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nasiyun. Suyuyan kita sin Muadh, in aghi niya, bakas ako lang niya baita sin Muadh, bakas ako nakaagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam hasinabuhan sin pagtulak-tulak sin Rasul. Hingga baita sin sahabat atawakan baita sin Muadh, aun to dambo kadlaw hasabuhan sin pagtulak-tulak iban sin Rasul, nakasuok ako para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakasuokin Muadh para Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nasir, hasinabuhan kami nagpapanaw. Magtuyra kawa sin Muadh, in chance atawakan opportunity, makaasu para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban pagiyan niya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Magtuyra kawa sin Muadh in opportunity, imasubo nangaro para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman pagiyan sin Muadh, ya Rasulullah, pandu iba ko ya Rasulullah, sin amal, apabila in ammal yan mahinang tiranan hikasud ko pasulga, sarta hikalayo ko ng hapinar ka jahannam. Insambag kami sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Insambag sin Rasul kan Muadh, ya Muadh, tartanto nakaasumo kaw sin parkala lando in luag niya. Nakaasumo kaw sin parkala lando in luag niya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah, iban in parkala sungko hijabab ini, maluhay rasya insyaallah ta'ala, hamang sila paluhayan sin Allah ta'ala. Bang mga pakato, dungog to ya Muadh.
Bangkaw mabaya sin ammal hikasud mo pasulga, hikalayo mo pa pinar ka jahannam, bayta sin nabay, panagnaan, ka'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Wa tuqimus salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait. In pandu sin Rasul kan Muad, atau kan jawab sin Rasul kan Muad, mabaya kau sin ammal kasud mo pasulga, ikalayo mo pa pinar ka jahannam. Pagtag-ipon kau muna pa Allah Ta'ala, iban ayaw mo siya butang inimbang. Pagtag-ipon kau katunggal sin Tuhan ibot, ayaw mo butang isakutuin Allah Ta'ala. Mapuasin perkala yan, wa tuqimus salah, iban sin ibot ya Muad, palindungan doon kay mo in 5 waktu sembahyang. Wa tu'ti az-zakah, mapuasin hikaruwah, in hikato tukbal kau zakat bangko makaraos. In hikaupat wa tasumu Ramadan, iban sin pagpuasa kau bulan Ramadan. In hikalima wa tahujjul bait, iban sin pagnik haji kau pa Baitullahil Musyarrafah. In sukat sin Muad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, aammalan hikasud niya pasulga, hikalayo na ng hapinar ka jahannam. Wala pa in Muad, nakatanam ganta sumambag pa Rasul, magtuyra siya biuli ang kabtangan sin naday, ya Muad, ala adulluka ala abwabil khair? Wala pa in Muad nakasambag pa Rasul, magtuyra siya iyan, ya Muad, mabaya ka kau panduan ko sin kalawang-lawangan sin karayawan. In baita sin Muad, bala ya Rasulullah. Hoon ya Rasulullah, baita iyaku. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawakan sabda sin Nabi, as-sawmu junnah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'un ma'un nara. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. In sambag atawakan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalawang-lawangan sin karayawan, panagnaan, as-sawmu junnah. Pagpuasa kau ya Muad, in puasa mahinang musiya taming ng apinar ka jahannam. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, iban ya Muad, tukbal kau sarakka. Sabab in pagtukbal mo sarak ka, mahinang palsababan, hikapapasin pardusahan mo. Kama yutfi'ul ma'un nara, biyasin ka puddasin kayo, bang mo siya buksukan na tubig. Wa salatul rajuli fi jawfil layl, iban sin gausain baran mo, dahain baran mo, tindog kaw sambahayang tahajjud, mahuli bayta sin nabis atawakan mahuli, بيسس النبي صلى الله عليه وسلم إن آية الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إن كهوبوان سن معنى نية لغسن نلا إن برن نلا داهن تمندق سمن بهايا تهجد يدعون ربهم خوفا وطمعا mga يؤسل دواء الله تعالى أسبب سن دمج أتوقن بوا نلا الله تعالى إبن سن بيا نلا مسوء ردا سن الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون إبن سن diin-diin na karijiki na mo kanila panmansintuhan amo na yagtini pagnapa kanila fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun wayruun hangkatao makaingat
bang unuin pahala tatara masid Allah Ta'ala kaniya, inyadto partandaan sadyasin anu indirihilan sin Allah Ta'ala kanila at tiap-tiap ibadat hinangun nila. Bang mga pakato in Muad na tarsanggang hambok din diyang asusin Muad agun bistahun walo ng jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kami. Wala pa in Muad nakatanam, wala pa in Muad nakasambag, magtuy na siya iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa umudih wa dirwatu sanamih. Ya Muad, mabaya ka kaubaitaan ko, bang uno inpunan sinkatan na sabot. Teng naman na pag-iman patuhan, pagsambahayang, pagzakat, pagpuasa, paghaj, pagpuasa, pagsarak ka, iman sin pagtahadjud. Mabaya kaubaitaan ko, bang unin punan sinkatan ini. Iban mabaya kakaubaytaan ko bang uno in pahon atawakanhan sin mga nagkasabot. Atawakan mabaya kakaubaytaan ko ya Muad bang uno in sa taas ammal ibadat mapuas mo hinangunin walo na sabot makadjari mo hinangunin kay napusan. Insambag sin Muad bala ya Rasulullah. Hoon ya Rasulullah, ibut baita iyaku. Insambag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'sul amri al-Islam. Inpunan sin kata na sabot, dahil naman na pagsambahayang, dahil naman na pagpuasa, dahil naman na paghaj na Baitullahil Musharrafa, inpuunan niya katan amunin ka Islam. Inpuunan niya katan amunin ka Islam. In Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardah, nakaasu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam biasin nasabot na hadith hariwayat sin Imam Muslim dan kana Aisha in agisin Aisha qultu ya Rasulullah ibnu Jud'an كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن عائشة رضي الله تعالى عنها نكاسب رسول يا رسول الله ابن جدعان ngan tao. Ibn Jud'an ngan tao sipat sin Aisha mon parasul. In kaunan sin Ibn Jud'an, in kaunan niya hawakto jahiliyah, masub siya manugpati pagkasilasa. Bukon pangalo in Ibn Jud'an, masub siya manugpati pagkasilasa. Wa yut'imul masakin, iban sin masub siya magpakauntaw miskin. Imasubu in Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, hal dhaka nafi'uh? Ya Rasulullah, inhinang Ibnu Jud'an yadto, makarihil baha mumpaat kaniya adlaw mahuli? Bang mo analyson marayaw, inhinang niya marayaw, sabab sin manugpati pagkasilasa, daakan sin sara. Magpakaon miskin, daakan sin sara, sa inasumo sin Aisha. In parkala baha yadto kan Ibnu Jud'an, magmumpaat baha ka ni adlaw mahuli. Insambag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u. Di makarihil mumpaat inhinang Ibnu Jud'an, adlaw mahuli. Mayta, sabab bayta sin Nabi, innahu lam yakul yawman qat, Rabbi gfir li khati'ati yawmaddin. Sabab wala siya misan na kaminsan, lugay na buhi-buhian, wala siya nakapamong, ya Rab, ampunin pardusahan ko, haadlaw mahuli, ay bima'na wayroon dun kanyang ka-Islam. Mabaya ko in katan ibadat,
hinangon mo biasin walo na sabot ay maunsin Allah Ta'ala wa ra'sul amri al-Islam inpuunan atawakan inusin katan amunin ka Islam wa umuduhu as-salah iwan in ka Islam di siya tumindog di magunin ka Islam doon kay mo bang di mo maparihala in 5 wakto sambahayan inhag sin Islam amunin sambahayang wa umuduhu as-salah mahuli baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah in punan atawakan in sa taas-taas aamalan ibadat makadjarihin ang sintiyat-tiyat Muslim amuna in magjihad karna sin Allah Ta'ala sakawa ayaw ibut dumagan paparkala jihad bang misan insang bahayang 5 wakto di na to kakausan ibut ayaw dumagan manawag-tawag magjihad misan bang dumatong in Ramadan kita nin panagnaan kakitaan na karandanan mag-inom mga pagkapag-iinuman ibut ayaw manawag-tawag paparkala jihad misan in alta mo di mo ikapagwain hak niya mapuas sinwalo na sabot katan bang mo kagausan in parakala ini ang pakaulatun paparakala magparang sabilakar na sin Allah Ta'ala ayaw na to ibot laugan in akam Islam ayaw na to ibot laugan in akam Islam di maak in Islam magjihad hon di maak sa kawa suway siya ng makadakawayan sin Islam in puunan sinkatan na sabot amunin ka Islam in pagun niya tawinhag niya amunin sampahayang in sa taas-taas ibadat makadjari mo hinangon amunin magjihad doon da in Muadh ibn Jabal di murungog sin jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala pa in Muadh nakatanam ganda sumambag pa Nabi magtoy na isabsiya iyan sin Rasul. Magtoy na isabsiya yaso mo sin Rasul. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Ya Muadh, mabaya ka kaubaitaan ko. Bang uno in makajukup sin katan na sabot. Bangono in makajukop sinkatan na sabot ay sa kaula-ula bangko si mambahayang wala mo na hinangin kahinapusan ini tartantin sambahayang mukulang ay di mana bangko nagpuasa in kahinapusan ini di mo kagausan po poon tartanto in puasa mo bukon jukop bangko nag-hajj tiyunay min pag-hajj sa kawadi mo kapdi mo mapopohin kayo na pusan ini tartanto bukon jukopin hajj mo. Mabaya ka, baitaan sin Nabi, bang uno in makajukop singkatan ang malibadat mo. In baita sin Muadh, bala ya Rasulullah. Baita iya ko bang unin kajukop sin ka Islam. In baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawakan baita sin Muadh, fa'akhada sallallahu alaihi wasallam, بلسانه هذا وقال كف عليك هذا كف عليك هذا إن بيتس النبي توقن بيتس معاذ هوقت سياسم مبيأك بيتأنك بانون مكجكب سنكتان إن أغس معاذ كيتك من رسول صلى الله عليه وسلم yudlu niya yung simod niya iban pag-iyan sin Rasul uffa alayka hada pu'pu'a inni sin simod mo yan pu'pu'a in simod yan amo yan in mahinang tiranan hika inut kahilangan in pahala sin ibadat bang di mapupo sin tiyat Muslim in simod niya din parkala mangi
kublaan siya adlaw mahuli wayruun pahala tay maun niya dayha Allah Ta'ala. Ang tanda panday sin Muadh, tanda sin kapandayan niya, magtuy siya imasu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Ya tolong niya Nabi sin Allah Ta'ala, inna lamuakhaduna bima natakallamu bihi. Ya kau Nabi sin Allah, uno, siksaun baha kita sin Allah Ta'ala sabab sadya sin bisaray pagbisarata atawakan kabtangan hikabtang ta insambag kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakilat ka ummuka ya Mu'adh hal yakubbu an-nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bang mga pakato, marayaw pa ko piulak hina mo ya Mu'adh. Uno, hitilak mo baha sin Allah Ta'ala ingano siya, paapinar ka jahannam, kasabab sin pamayhuan niya. At away tilak mo baha sin Allah Ta'ala ingano siya, paapinar ka jahannam, kasabab sin simud niya, bukon, illa hasaidu alsinatihim, in sababi katilak mo sin Muslim, paapinar ka jahannam, sabab sin kabtangan magguwa ding hasimud ini bukon maamo. Hasibu anfusakum bistahanin baranni. Ang kandang baita sin mga ulama, al-lisanu wasilatu at-ta'bir amma yajulu fi dhamiri min umuri al-mubahat. Inagisin mga ulama, insimod, amunayni intiranan, hikapagwa sin manusia, bang uno inluon sin pangatayan niya ding ha mga parkala marayaw. Mabaya siya mamissara marayaw, higuwa ding hasimod. Mabaya siya sumaksi pamarayaw, higuwa ding hasimod. Mabaya siya manglang pahinang mangi, higuwa ding hasimod. Insimod tiranan hikapagwa na to bang unin luon sin pangatayan. Ang kanda, inbanda sin mga ulama, ka in warada fil haram, fassalamatu minhu as-sukut. Bang saupama in pangatayan tabiya gatus tabiya. Bang in pangatayan nagdarajang kipapagkahinya Muslim. Bang in pangatayan nagdara igil papagkahinya Muslim. Bang in pangatayan mabaya mamissara puting papagkahinya Muslim. Fassalamatu minhu as-sukut. Inhi kasalamat taday hakangian sinsimod ini. Amunin paghundong-hundong na to. Daytaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabot hadis. Hariwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Dan kan Abu Hurairah. In bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut. إن سدس النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح Hisiyusiyo dahin kamiyo in kaaunan niya. Nag-iiman pa Allah Ta'ala. Nag-iiman pa adlaw mahuli. Falyakul khairan. In subay in kaaunan sin kabtangan magguwa ding hasimod niya. Subay in kaaunan niya marayaw sadya. Aw liyasmut. Bang wayroon gumawa marayaw day hasimod. Inhi kasalamat ta day hakangian amuna hindi na kita mamissarahan aw bima'na humundong-hundong na sadya kita. In Rasul sallallahu alaihi wasallam lando tuod in pangbihil niya halga atawakan lando tuod in pagpaanib sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat niya hindi subay usalun in simud paparkala di kabayaan sin sara. Mihabot ka riwayat sin Imam Muslim imasumin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aghi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
ataduruna mal ghibah? Kaingatan nyo rakang bangunin pagtawangon limot. Insambag sin mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala iwan sin nabi niya Muhammad in lawi makaingat. Insambag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagtawangon ghiba atawakan limot, dhikruka akhaka bima yukrih. Dhikruka akhaka bima yukrih. In sabbuton mo, in parkala karuhukawan sintay manghud mo. In sabbuton mo, in parkala karuhukawan sintay manghud mo. Aun ding ha mga sahaba, nakabidda in panday imasubo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. In aghisin sahaba, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasulullah, biyaydi in baha, bang in iyan ko patay manghud ko yaon, kakaid sin sipat niya tuon. Sipat sintay manghud ko yaon masub magputing, iyan ko siya to putingan. Insambag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fihi ma taqulu faqad ightabta, fa in lam yakun fihi faqad bahatta. In baita sin Nabi, bang in kaaunan sin iyan mo patay manghud mo, kakaid sipat niya tuhod. Tabi yaunin tao yung putingan, iyan mo to putingan, kakaid putingan tuhod. Bang bihad to baita sin Nabi, faqad irtabta, tartan tulimot mo na siya. Fa in lam yakun fihi faqad bahatta, bang in iyan mo kaniya, wayroon dito kaniya, tartan to piyang himutin mo na siya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando in pang anabi, in pang langi niya pa mga sahabat niya, in papahaliun, in simud, in ipapabissarahun bukon marayaw. Hingga kabaitaan kita niyo sin Imam Ibn Abi Hatim, akitab niya tafsir, dahin ka na Aisha, in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyur riba arba indallahi ta'ala. Imasubo in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pa mga sahabat niya, uno, in ganda riba, lando inni niya pamandang sin Allah ta'ala. Wayroon pagdarwa, kaingatan sin katanin parkala, ganda riba, asal to diyaram sin Allah ta'ala. Sa gawain pangasumo sin Nabi, uno, ganda riba, insangi niya pamandang sin Allah ta'ala. Insambag sin mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Amunin Allah ta'ala iban sin Rasul nin labi makaingat. In baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba riba indallahi ta'ala, istihlalu ardin ri'in muslim. Insangi ni tibayruan sin ganda riba, hapamandang sin Allah ta'ala, in halalun tana in kamaruan sin tay manghudda. In halalun tana in paglimot kaniyayaw. In halalun tana in panghimutingon tasiyah. In halalun tana in jangkihon tasiyah. Amo yan insangi ganda riba, hapamandang sin Allah ta'ala. Hanggang damyabot, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasabda, asabab sindi muntol, in pag-iman, hapangatayan sin manusia, sa hingga tuod muntol na amuna muna insimod niya. Nasabot na hadith, hariwayat sin Imam Ahmad din kan Anas, in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin
حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. In sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil mga tiranan bangkaw, mabaya muntol yung pag-ima na pangatayan mo, akarin pandusin Nabi. In baita sin Nabi, di tuod muntol in pag-iman sinang katauring kato. Sahingga muntol na amuna in pangatayan niya. Iban di tuod muntol in pangatayan sintiyat hang katauring kato, subay muntol na in simud niya. Ang kanda in sub si mga sahaba, lumawag karayawan, lumahumalli dahing haamo in kanglangan sintuhan iban sin Nabi, miabot sila nakaaso pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Ya Rasulullah, uno ta'long niya in ibadat halaw man sin Islam, amo in labi in dayaw niya, labi in afdal niya. In sambag kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. In masalamat, in sarayaw-rayaw ka Islam, atawakan sarayaw-rayaw, aammalan sin tiyap-tiyap Muslim, in masalamat intay manghud niya Muslim, dahing hangi sin simud niya, iban sin ni sin liman niya. Niabot, asarab sin baya sin Nabi, in mapupo na to, in simud na to ini, dahing haparkala mangi, miabot diya kaw nag-contract sin Nabi, diya kaw nag-janji sin Nabi, bang mo na po in simud mo, tartanto in janji sin Nabi kay mo, pasurun niya ko panom sin suluha. Sabot na hadith, riwayat sin Imam al-Bukhari, dahin kan sahal, in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma bayna lihyayhi, wa ma bayna rijlayhi, adman lahu al-jannah. Dungo ka, sa kaula-ula ikaw hindi nagbisara sin Nabi, bang mo siya kaya janjian sin dua parkala ini, ijanji kay mo sin Nabi in sulga sin Allah Ta'ala. In baita sin Nabi, hisiyo-siyo, in makajanji ka ko, maparihala niya, inaantara sin dua pungot niya, bimakna in simud niya. Iban maparihala niya ka ko, inaantara sin dua siki niya, ay bimaknin aurat niya. Hisiyo-siyo, in nakajanji pa Nabi, parihala unin dua parakala ini, janjian siya sin Nabi, sin pasurun siya palom sin suluka. Mga jamaah, in suy-suy tungod sin pagparihala sin simod, lando in haba niya. Lando in haba niya, bukon mamarahiin parkala hutba, amo in masalasay in parkala, bang baby in magparihala sin simud, uno naman in mga pakapaiddahan, makawa tabang tanaparihala in simud ta, sa kawa in wakto bukon siya, mahaba, mura-murahan ta pagbarakat sin Allah Ta'ala, inyadlawan sin Jumaat ini, sarta taupikan kita no sin Allah Ta'ala, in mapupo na to, in simud na to, siwog daday ha parakala, mababa, atawakan sibi-sibi, iban sin parakala, malaggo, mura-murahan, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafuru ar-rahim. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حيثما كنت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.